مرحبا نەتەپەروەرین کوردستانی وەکوون زانن بەرێ من گوت بکوێمێ نقاشین ئاواکەر بۆ نەتەبوونا یانجی ئاواکردنانەتەوە کوردستانی دەست پێ بکەن من وەیەکەی بەری 5 مەها مگوت و ئەو هەفتیکێژی مدە گۆتار نویساند ئەو بترکینە لێز خوازم وان نقاشان کوردی بکەم ji ber ku em dixwazin ku netepperweriya Kurdistanê ava bikin berê xetek heye belê xetek heye nêzî 100 sal belkî 100 sal zêdetir heta em karin dest bi Ahmedê Xanî bikin em karin bêjin zêdeyî 300 sal mefkûreya yan jî îdeya netepperweriya Kurdistanê heye lê ew netepperwerî xwe negihandiye bedenek یعنی لاشک و هیوی ناوا کردستان دیگری جانا گشت به جانا قصد به لیتجار خونگ هندیا بدنک پروبلمی وینا گلکن از نخوازم سر وینا بسکنم جبرکم جار نافا لیم از خوازم بیجیم کم نتپروریک هیا لی شکلی وینینا بدناوی نینا چی شکل مزانه از کارم هیزه دتر بکن متپروریک هیا لی او کسین میجین کردستانی دا بلاب نبویا بتنی سترانا ده هیا بلکه هنگو تنا دا چیروکا ده هیا لی وکی پروگرامک وکی برنامهک کرد برنامه ده بجیم بو پروگرام لی برنامه نراستا دوی پیشنوس بی لی مجار ناوا برنامهك يعني برنامجك هي آفانا بيا أزو خازم دست بيكي وينابكم بفان نقاشان أزو خازم أشكره بكم كو أم دوي نتپروريا كردستاني بخن أبخطي كتيدا أم كاربن حمو نمونين مدنيتي شهرستاني سيفيليزيشني ببينن هەگەر ئەم نکارن نەتەپەروەریە کوردستانی بخن vê xetê de ez nikarim bêjim ku ew netepperweriyek nûjene ew ê muhtemelen tişkî cuda bê muhtemelen Erebiya ez rasteberî olasılık ihtimal ew rasteberiyek cuda ye yan jî ez çawa bêjim دوی نتپروریه کردستانی خوصا عواب ککی جه بنیده دست بی بکی میجوی انسان ده گشت بی میجوین تاکه کسان ده بیریان ده یعنی individual ده گشت بی دوره خو بگهینه جمع هفدو و وکی پروگرامک خواهش کرد بکی هگرم سرویریه ده نچن اوی بی پروگراما پارتیه کی اوی بی برنامه عشیرکی یعنی جی اوی بی کلیک جیره دبیجن یعنی نتورکک اوی آواب بی او نتورک نه نتورکا نتپروریه بی اوی نتورکا هن کلیکان هن ایدئولوژیان هن تشتین اولی بی هگرم نتپروریه کردستانی نخن سر خطا تاکه کسان کو او تاکه کس دناوا داویه ام کارم بین 400 سال یعنی 500 سالی دا آوا بویا هگر ام نکارم وینا بکن ام نکارن نتوا کردستانی بکن نتوا کنوجن جبوه کی از دبیجم کو نتپروری سر تاکه کس دوی بی آوا کرن بره نوسابو بری نتپروری ذاتن تنبو لی از کارم بیجم ریخستنین جواکی نسر ملی تاکه کسان دبو او سر ملین هن عشیران دبو هن کلیکان دبو هن سر ملی هن کسان که خودی هیز خودی اکونومی جی خودی عرض بو او کارب بی میر او کارب بی عشیر او کارب بی پارتیک یعنی تشتیندن لی او نتپروری خود تمسیج بکی سر وان کسان دا دیسا ام نکارم بیجن که او نتپروری یک نوجنه
دەبێ ئەو ئەم نەتەپەروەریە خوا سەر تاکە کەسان ئاوا بکەن ji bo yekêm divê bizabin take kes çi ye berê çi bû niha çi ye û di nava Kurdistan de gelê ticar ava bûye geş bûye ez karim bêjim ku heta salên 2000 yan jî dawiyê salên 1990 take kesên Kurdistanê tune çawa zanim ez zarok bûm 14 salî bûm 15 salî bûm عقلي مهنجي جهابو عي باز بيم كز جلكا بعقل تربم دورا خو ميزات كرد همو غلام يعني يان غلامي عامي خويا يان غلامي عشري خويا يان غلامي هن كسانا اللي تجار نازادا وكي تاكا كسك نوا مالبات دجو سابو نوا محلا يانجي سكاكي دجو سابو نوا دبرين دين دجو سابو لê Kurd salên dawî da em karin bêjin 20 yan jî 30 salî da birêyek şaş bi modernîzmê ve xwe dan nasîn yan jî modernîzm giha cem Kurdan û birêyek şaş Kurd kapitalizmê nas kirin takekesî çi ye nas kirin lê ez nikarim bêjim ku ew wekî قاعدەیەک یانجی قانونێک ناوا جواتە کوردستانی دا گشت بووە تشتێک و نەها ئەم ژێرە دەبێژن ژیانە تاکەکەسی برێسەر لێشام هەنکی هەیە لەو نە کوردستانیە مژاژی ناوە بڕاستی خوا ئەس دخوازم بێژم کو جواگا کوردستانی یانجی ملەتێ کوردستانی ئێدی نکاری کولتورا خوا چاندا خوا بپارێزی ژبەر کە دەوڵەت نینە و ژبەر کە بندەستە و برێن نەخوازی خۆ کاپیتالیزم خۆدگهێنێ کوردستانی ئەو تاکەکەسیاک و ئاوا دەبێ di nava Kurdistanê de ne takekesiyeka Kurdistanî ye tenê tişkê xerab e takekes ew e ku bi rêyekî esahî yanî sehî yan jî spehî xwe rave dike xwe rêve dibe xwe eşkere dike û di nava civakê de xwe hil dikire karî xwe bide nasîn wekî kesek azad lê niha nava Kurdistanê de ev tişt tune tijar tune ji ber ku Kurdistan nazad e civakek azad jî tune ego dibêjî ez takekesek azazim yani ji birêk azadim yani individual azadim ez dikarim bêjim ew tiş rast e ji bo ku em vê takekesî di nava Kurdistanê de ava bikin divê em bizanibin gelo cewherawî çi ye divê xwediyê kîjan cewherê bî eger em bixwazin bersiviyê vê tiştê bidin divê em dîrokê mêze bikin yani dîrok ne dîroka gelan yan jî civakan dîrokê mêjûyî filozofî ji ber ku takekes mêjûyî de ava bûye ne ser rê de yan jî ne ser skakê de yan jî ne ser zad yan jî gundan de ava bûye takekes mêjî de ava bûye pêşî mêjî ji xwe re gotî ez azadim ez jî azadim ji dora xwe ez jî azadim hin fikrên çewt ez azadim hin باورمندiyên nerast ji ber ku ez vana nizanim çi ne ez tenê xwe dizanim heger em vê takekesî nikarin ava bikin ew takekes ew kes em nikarin bêjin takekes ew kes bibe parçeyek civakek ku ew civak rêyekî şaş de diçî yan jî xwe tam eşkere nekiriye xwe rave nekiriye heger em bixwazin ku vê takekesî ê bi rastî ava bikin pêşî ew însan ji xwe re bêjî ku ez xwediyê nirxên va tiştanim ku em karim bêjin ku di nav de nirxên kurdiyatî jî heye
و ئەو کەس دوورە دبێ بێژێک و ئەس دوخوازم بێ تاکە کەسی بە خودیێوان نرخان پێش دەب یانجی وێنا بگەێنن پاشە ڕۆژێ سبەرۆژێ هەگەر ئەو ئینسان ئەو تاکە کەس نەیاواکردن ئەم نکارن کوردستانی پارێزن ji belkî deriyê Kurdistanê vekiriya yanî êdî berê milletek girtî bû di nav xwe de girtî bû lê niha ev derî vekiriye herkes biriya kapitalizmî biriya zordariyê biriyên tiştîn din garin Kurdan manîpüle bikin ev tişt çû êdî yanî çawa bêjim cevherê civata Kurdistanê yanî civaka Kurdistanê xerabiye ji derve xerabiye ji belkî Kurd êdî xwe nikarin xwe nûjen bikin lê hê Kurd bin neketine yani mêjiye Kurdî yani civaka Kurdî hê bin neketiye niha gelek derbe xwariye lê ez dixwazim ku bêjim ku heger Kurd ser veriyê de neçin û ew tiştên tewş ku berê de kirin dîsa dewam bikin ku bikin nikarin xwe bigihînin paşê rojê siberojê tenê êdî rêyek maye bo Kurdan ku civaka xwe netewa xwe nûjen bike bi nirxên rojane yani serwext û piştî vê nûjenkirinê divê sosyalîteyek yani civaknasiyek ez nikarim peyvê wîna ez nizanim peyvê wîna nû ava bike ku di nav de Kurdiyê azad Kurdiyê takekez xwe geş bike heger entelektüelên aqilmendên Kurdistanê nikarin veriyê bikin ew Kurd ew ê bê parçeyek piçûk netewîn din Kurdistan êdî bi zorê bi tivingê rizgar nabî ew eşkere ye ew çû yani êdî rêyek maye yani belkî dirê Kurd divê mêjiyê xwe çanda xwe û civaka xwe nûjen bike ku davî de ev karibê bêjekî ew ji miletên din mezintira ez çawa bêjim yanî nakokiyên navbera miletan de bi dirê hal dibin heger nakokî hebe em bêjin ku milletek mezin yani ji artişek mezin xwe gihand axa Kurdistanê û em qelsin em ne bi quwet du rê heye ya em divê em xwe bigirin xwe bigin girtin nava xwe de xwe bigin girtin û dijberiyek mezin di navbera xwe û dijmin de bikin ku ew nikaribê bikeve nava me yani ew xwe biçûk dike yani jî xwe çîk dike di nixûmênê ez bawerim wisa dibêjim û xwe wisa xurt dike ku dijmin nikarî bikeve navçe de yan jî divê tu herî koş bike herî deverkîvî ew nemimkûn e êdî Kurd xwe nikarin bigirin jî rêyek maye divê tu ji dijminê xwe mezintir bê yani berî me digot dirê heye heger dijminek xwe gihand axa Kurdistanê û ew ji te xurttir bê yan divê tu jê xurttir bê rêyek bibînî ku tu jê xurttir bê yan jî divê xwe tu xwe biparêzî ku dijmin nikarî bikeve nav te ê duyemîn êdî em nikarin bikin ji ber ku biriya PKK apo sosyalîzm û jineolojî nizam tiştê tewş Kurd netewem civaka Kurd belav bû êdî hember kapitalizmê hember zordariyê û tişt Kurd xwe nikarin parêzin em wîna nikarin bikin êdî divê Kurd koç bikin ev jî rêyek e carna millet koç dikin mesela Ukraynî gavan Mongol gihan Ukraynî berê Bakurê Qafqasya bû yani ji dora ew Behra Kespê Hezar Denîzî li wir bûn Moğol xwe gihand meyzanê xwe nikarin biparêzin koç kirin niha ku koç kirin ev cihê ku niha ku di nav de ne yani ji aliyê Rojhilatê koç kirin aliyê Rojava yani millet koç dikin milletên din jî wisa hene lê Kurd nikarin koç bikin nikarin xwe bigirin jî ji ber apo PKK rêyek maye
ريك ما ديفيت خود جمني بهن رياندا هن ريبازاندا هن نرخاندا دبي خو دجمني خو خرطر بكي مثلا انجليز وفرنسيز وسانا جانا انجليز خرطبن هم بري فرنسيا فرنسي ميزين خناقرن نادن قرتن حاول ددن كو جدجمني خو مازنتر يعني جو خرطر يعني تيكليا انا برا انجليزي وفرنسي وسايا مثلا تيكليا انا برا باشري كردستاني وعراقي وسايا قاوات دجمن جي باشور هاد يعني علي عراقي خوغهاند باشري كردستاني اشرا بارزانيا خودانگ خو نخواند خو باشارتن ودجبريك مزن خستنا برا عرب وكردان دا وكرد تجار بعرب على تكلي نكر او جريكا وريك جانا باشي لي او ري باكري كردستاني تشينابي يعني او دريين كردستاني ايدي فكرية ام كان تشكيل ريك هيا دبي خو كرد خو جدجمني خو مزنتر بكي خرطر بكي آلية عسكريين كار آلية جغرافي ايكونوميك نهاني كارن بلكي دورة بيبكن ايكونوميك نهاجن كار لي ريك هيا از باورم از بي اولمشي كرد كارين جدجمني خو باشتر بن آلية جواكي كولتري و تاكاكسي چما وسايا ميزين دجمنيما فارس عرب و تركان دولت آوا کرنا لي جواك آوا نكرنا دولت آوا کرنا لي ملت آوا نكرنا تكاري بيجي دولت آوا بكي دو رجل ملت آوا بكي بكي يا إيطاليان و روسيا وسانا بيجي دولت آوا کرن دو هر کسی خو گهاندن ملت آوا کرن حتى امكارن بيجين امريكا جوسايا بيجي دولت آوا کرن دو همان جهاني را گوتن بر هر کس کوچی امريكا بكي اوشي وسايا لي دجمنين ما دجمنية كردان ترك عرب وفارس دولت آوا کرنا لملت آوا نكرنا او قاسيك بو وانا مزنا قاسيك قلق مزنا كرد ملتي كرد كاري سربيه حالي دا سربيه هيلي دا دجمنية خوا باشتر بن و از كردان يعني من جينا توا كرد او لما كو هجر درفت بكبي دستيوان او عاقل من دين وان و بازرگانيين وان يعني برجوين وان يعني جي هن كسين دند نواج واقع دم امكارن بيجن ملا خوصا ريخستن بكنكو ابي خوصا ريخستن بكنكو قاربن نتوا كرد جدجمني خو باشتر بكن جبو سركفتنا فيري دبي كرد ميجي خو بگويري دورا چاند كولترا خو و سوسياليتيا خو يعني جواكا خو بگويري او گوهراندن بالتاني بميجوي چيري بي يعني نوجن كرنا ميجي نوجن كرنك د ميجي دا چيري بي از ريك دي نزان جبوناكو او نوجن كرنا ميجوي د جواكا كردستان دا چي بي دویم ميزين قالوا او نتاو ملاد بازار دفرين دي دا چاوا وابونا وساكو ام زانن كو د كردستان دا آوا نبويا تجار آوا نبويا لي ام زانن كو لأوروبا دا هم پرچين روس هم پرچين كوريا جابون امريكا دا آوا بويا لي مجار ناوا كو ام انثروبولوژي بكن قاوات انثروبولوژي يعني arkeoloji yani بچاوك ديروكي لباشتا ميزاد كي از يقين ناكن كو اوقا فايدا اوقا فايدا امجي البكرن امكان سودي جي بكرن دويم ميزاد بكن قالو او اوروبي چاوا ميجي خو گوهراندن بري اي هري پاشتا ماي او بون ام بيجن 700 سال بري لي تشتك تشيبو او دولتين ديري
يعني كنيسة دولتي روخاندن و رونسانس تشيكرن دورجي aydınlanma yani Kurdiyavî nizanim yani jî pêşketinek di mêjûyî de çêkirin dûre jî şoreşek endüstrî çêkirin yani sê şoreş li vir de heye ew milletê paştemayî ku hero hevdû didan sotin yani jî şewtandin hero bi hevdû didan şewtandin yani ew jê re dibêjin cadava ji ber ku bi hev re nikarbin rabin rûnin heger hin kes derkeve dibêjî ev tişt ne rast dibe digotin ev însan yani wek cînaya yani jî cin ketiye nav de wisa îftira lê dikin û dûrevîna dişewtandin ji vî rewşî xwe gihandin ev rewşê modern ku tê de takî kes karî xwe bide jiyandin yani jî milletek xwekarî bide jiyandin û pêşketin û dawî de jî devletek wisa karin ava bikin ku devletek demokrat, sosyal û her tim pişta neteva xwe de ye. Gelo ew guherandin çawa kirin? Ew bi xwe dibêjin ku ew di mêjî de dest pê kir. Ew bi xwe dibêjin. Yani berê nizanibûn ku ew mêjî de çê bûye lê piştî li paşiya xwe de meyze kirin û dîroknasiyên wan yan jî sosyologên wan yan jî antropologên wan meyze kirin ku ew pêşî mêjî de çê bûye. Ew salên 1810 yan jî 20 hevde tê bîra min Descartes pêşî ew însan got ku ez difikirim dibe ku ez hebim wisa xuyaya ku ez heme ez difikirim xuyaya ku ez heme bi rastî ew gotin ne wek wisa ye bi Tirkî de wisa dibêjin bi rastî gotinê wî ê resen ez ê ji we re bêjim ez guman dikim ez ji her tiştî guman dikim yani gumana min bi her tiştî heye ji xwedê jî heye ji bavî min jî heye diya min jî heye yan jî hevalî min jî heye lê heta ez xwe jî guman dikim lê ez gawa ez guman dikim ez ji yek tiştî nikarim guman bikim ji ber ku ez guman dikim ez xwediyê kirdeya gumankirinê me kirde yan jî kirde özne ez bawerim erê özne yan ez xwediyê kirdeya gumankirinê me yani ew gumankirin aîdî min e ji bo vê yekî ez heme ez bawerim we fêm kir mijar çi ye mijar di mêjî de dest pê dike heger em vê tiştî ji di nava neteva Kurdistanê de nedin qebûl kirin ez bawer nakim ki takê kes ava bî ew tişt wisa xuya dike ku gelek tişkî hêsan e basît e simple lê ne wisa ye tişkî zêde bi qîmet e ew rê dide ku ew însan azad e ji ber ku ew tenê baweriya xwe ji mêjiyê xwe têne yani fikrandina xwe hezirkirina xwe têne heger însanek jê re deraw dibêjî ew ji xweda yan jî aliman yan jî tiştên din bawer nake tenê ji mêjiyê xwe bawer dike yan jî kesek jê re got ku yaw heger em her roj nimêj bigirin em ê bibin însanek qenc ew însan difikire ku gel bi rastî wisa ye dawî de tê digîşe ku ne wisa ye çawa tê digîşe mêjiyê xwe dê şolandin gelo ew mêjiyê azad di Kurdistanê de heye ez bawer nakim nîne hê jî nîne bifikirin Bakurê Kurdistanê ew bikarin bêjin 40 sala yani deriyê wî vekiriye her tim li derve goşt yani koçberî heye penaberî heye Kurd derve koç dikin û bi vê rêyê dinyayê nas dikin ji ber ku koç dikin dûra hev însan yani xizmîn wan vedigerin dibêjin li Almanya wisa ye İtalya wisa ye
اسطنبول وسايا يعني اف تشل صاله كردستان دريه وينا بكريه دنيا ناستكي ليه ام هيج نكارن بيجنكو كرد مي خوديه ميجوك نوجنا هو نبويا كرد هي تشتين توش باوردكن اگر سروكك دركبي وبيجي ونخدي ونكارن خدي دولتك بن دبين جيانك كومونال بشين هركز باوردكي اگر سروكك دركبي بيجي و كردارا بيجي ياو زماني و تشتي و كولترا و چاندي و ديروكي و يعني جواتا و نبقيمتا كز دنگي خدر ناخي زلام جوارا سخيفاتكي نفراتكي خبرين نباشت بيجي لكز دنگي خدر درناخي درناخي چما وسايا جبركو او اگو يعني جي اگو يا تاككسي تاككاز دناوا ودا آوا نبويا عي باز بيجم قصرين ميزين قاوا ام بيجن تركك يعني زانستك ترك تشتق راس جي بيجي تلفزيوني ده از باورناك ازو سما از باورناك راس جي از باز هفالكي من جمر ودني يا وزلام راس بيجي از نا بيجي او راس ده زورا عمد شي هكا راس بيز ازي بيدنگ با از دنگي هذا دناخ از نا بيجي ما وزلام راس بيجي جبركو جبو من عيبه چما عيبه از نكارم دجمنيت الراس جي بيجي تنكاري بيجي او راستا يو حقوقي دجمناتي نزان يعني نبرا ودا خوين هيا يعني بحرا خويني هيا نتني خوين هيا بحرا خويني هيا تشاوا بيجي او راستا هم بيجن خوينيه مالباتيكينا او انسان ام بيجن زاري وكشت ودورا هات جموا خودي روشلات هلتي ازي بيجم نا چما اگويم قبولناكي اگويم قبولناكي لي كورد از ميزدكن او كوجيرا بيجن سروك همو سخيفة للكرداتكي همو خبرين نخوش للكرداتكي وبولتكين تشوت لسر كردات دمشيني تكز دناكي نابيجي كو يا وقتش نراست وقت جواكا كردستاني بلا بدكي كستش نابيجي جان تفكرهم شما وصايا جبالكو تاكا كسنينا او كسيكو بميجي خد فكرينينا او كسيكو تاني بخوا باور دكا نينا اگر او کستنی بتا بخوا باور کربانا بميجي خوا فكراندنا خوا ذكرنا خوا باور کربانا بابي يعني سروكي هري مزنجي بي وجيرا هندشتا بيجي بيشي بفكري كو قالوا راستا يبويكي تاكا كسبون يعني عافا كرنا تاكا كسي او قاميهمكي بيوينا ام نكار نتبع قوابك نابي نتب سر عشيرة عفا نابي سر ملباطة عفا نابي سر كليك يعني نتورك عفا نابي سر بارتيان عفا نابي نتاو تاني بريا تاكا كسين آزاد را عفاد بي او تاكا كس سكاكي دا بازاري دا جواكي دا بالتناصري خوا دفكري دمشي وتهردكري هاگر نكارن فيكسي آوا بكن وهم هاگر نكارن فيكسي تنعوا جياني دا خو بگهني وينا بكن كو خو بگهني پاشروجي ام نكارن بيجن كو كورد نتوا كورد بويا نتوا نوجن قاوا او حتى نها من نيني قد هنك جيام ارني بيجن كان بيجن هاگر تاكس چه بيوي چبي هاگر او تاكس individual birey de Kurdistan'da ava bebe te parti nikari zordari li Kurdistan'e
ت نتورکین یاجی کسین اولی زورداریا خوا یاجی او تعدی کرنا خوا از کار نظام چاو بیجم کسری نمیزین سر کردان نکاری فرض بکی یعنی باورمندی خوا سر کردان نکاری فرض بکی نه پارتیک نه اولک نه تشتین دن جبر کو او کرد آزاد بویا و کردیا خوا یعنی کردیاتی خوا دنوا خدا ده جیاندن نوا خدا گشت کی نوا خدا خودگیری پاشروجی قالوا تیکلیا و بچواکی را چیا یعنی بازاری را چیا اکونومی را چیا اسکارم بیجم اگر تاککست نبی اکونومی آوا نبی جبوه یکی کسین آزاد ده تنی اکونومین آزاد ده آباد بی ارتقزو سایا اگر اون اکونومیک خودی اکونومیک آزاد نبن اون نکارن انسانک آزاد آوا بکن چما او سایا اگر اکونومی نه آزاد بی مانا بی اوکو او جرد بیجن üretim araçları. Yani Kurdiya binanı zannet tuşuna meziyen. Ev amuriyin berhem kirni em musabejin. Berhem daini. Hun amurana berhem dedin. U bina ve berhemi em dixil nava bazarı. U nava bazarı tam dikeri un para kazançtık. Ne olsa? Eğer takakes azat nabi yani ekonomik azat nabi معناه وياكو هن آمور هنا أو دستي هن كسيدك هن كساندنا يان بارتي ديان عشير ديان تشتين دين ديان قاوا أو تجد كبي دستي هن كسان د بازاري د para بلاو نابي para بلاو نابي هكذا نبو خوازن كي para بلاو بي ريك هيا دبيون إنساني آزاد آوا بكي هذه ميناكا جوال بدم قاوا أمريكا آباد بي هر کسی دعوتی لامریکا دکن بپرانی لأوروپا گاوات دعوت دکن نویسک دنویسین دبیجن هگر اون آزاد هگر اون بخوازن آزاد بن دبی پریوجی آزاد بی هگر پریو آزاد بی معناویه اونجی آزاد ورن جمع پر آزاده aynı olsa davet dikin tekli آزاد بونه تاککس و اکونومی آزاد ودید او دبیجن براستی جو سایه اگر ان بخوازن کو انسانک آزاد آوا بکن دوی دوراوی آزاد بی دوراوی جی بی دناوه اکونومیک آزاد تا آزاد بی ریک دی نینا اگر او اکونومی آزاد تنبی معناویه که ارد آموری برهم داینی yani tiştiğin din desteği hin kasanda ya. Jibona kun derbasi em bejin prek bibin dviyon yakire baaxvin ku un karbin ve pre derbas bin. Yani ji heger un bxazin em bejin kumaşek bikrin mana bi yawaku ew kumaş desteği hin kasanda ya. Yani desteği network'e hin kasanda ya. Dvi hanan buara biştaglin biriyek politik yani xousa dinava cevake da xo pozisyon bikin ku biriyek politik ويك ماشي تسبخ نبريك آزاد نبريا اكونوميا آزاد معناه بيوكو يعني وكي هلاسا هكرن بخوازن تاككسك آزاد آوا بكن دفيم اكونوميك آزاد آوا بكن ميناكا أمريكا وجوارا دا براستي جو سايا يعني مناكين ديجي هنا اسكارم بيجم نتا پروری د بازاري د آباد بي بريا تاكا كسان بريا دانستاندني تاكا كسان جبركو دانستاندن چوي دوي اكونوميك آزاد بي چواكك آزاد بي اگر او آوا نبن نه انسان آزاد بي نه اكونوميا وينا يعني دوري وينا آزاد بي نه جواكي وينا آزاد بي ودورج نه توا وينا آزاد بي براستی پیشی من خواست من هنك انت اشتاقوه بيجا زوات اشتا بميجي خود بيجن
پیشی من که حاضری کرد وی حاضریه به ترکی کرد قنالام دمزکن نبینن کو Kürdistan'da kurucu tartışmalar. Bireyin tarihi. Az Kurdiya vêjî pêjim. Li Kurdistanê de niqaşên avakar. Dîroka takekes. Vê gotarê de min ji dekar dest pê kir Kant, Darwin, Marx, Freud belkên kesên dîn hem ka birêyekî زلالي بالتركي مجبرة قود اللي أو نبيس بو ما ذكرني في فيديو مفكري قالوا سيرفيري دي سهرم يعني جي دكارت كانت دست بيبكم حتى بر منفر از باورم نحو جيه جبر كاو هنكي رتوريك دخل نابدا از كارم وان قوتنا جيبكم يعني جي دكارت دست بيبكم حتى برم صالين 1900 ام بيجن شيست ام كارم بيجن جي عدورنا خلاص بو بعدورنا بوست مدرنيتا دست بيكرو مفهوم كركو او ميماتيك هي دورة ريتشارد داوكنز ميم جارت قوت يعني من نفسي خدا ريتشارد داوكنز بحثان ريتشارد داوكنز وادورنا نكر ليه ام كارم واناجي بخلنا دا از كارم سيرفيري يجي هو هرم ليه از باور من نحو جيا بريك رتوريك از باور ما بيه هيسانتر بيه في فيديو تو اند بيجن كم متودا يعني ريبازا رتوريكي شغلاند نا ريبازك اكاديميك يعني زانستي ليه ام كارم بيناجي بكن ليه مجار نابكو ام از برا شاني بكم كاز كارم تشتين بكم مجار ابكو دبي ون فيم بكمكو يعني تي بيجينكو ام دخوازن تاكا كسي نتا پربري و بازاري بهر قريب اگر نكارن تكليه وان سيدشتان ببينن اگر جاوي و ويتشتي نبيني از نكارن بيجنكو ون من فيم كرنا كردستان ايدي يعني او تشيرة بيجن تشتين تركيا خود همو والا كريا بري كاربو خو باريزي بري كاربو چاند كولتورا خو بگهيني نفشك دن لإيرو او نمكونا جبوبيه كي كرد اسيميلا دبن اسيميلا بون كرد بيجن برياد جني ما تشير بي هي نوسايا كرد خو اسيميلا جبركو خو نكارن نوجن بكن اگر عقل مندين كردستاني انتلكتوالين كردستاني يعني سياست مدارين كردستاني براستي هبانا وفي ملتيرا تيكليك باش داني بانا كرد بويرف شيدا ندمان باردو از براستي بي اولامكو كرد بويرف شيدا ندمان مخابن خو وساكرنكو فكرن باي او سوسياليزم تشتين تشوت تشتين نراست دنيا عالم زاني هم راستا شاشة باردون كرد خو غريدان يعني انتلكتوالين كرد خو بوان تشتانا غريدان ميزا نكرنكو قالوا ياو او رونسانس و ايضا ما يعني انلاينمنت تركياوي ايضا ما كردياوي نزانم ان تشتيكو بدكارت سبيكر يعني شورشا دكارتن بيجن يعني فاتشتا نزاني وصا دفكرينكو دفكري بونكو او سوفيت شورشا سوفيت وماركس او باريس كومونو خو فاتشتا غريدان وفيم جنكرينكو ملت نتشكي وسايا براستيجي نتشكي وسايا من باريس كوموني ما يزكن باريس كوموني تشكينيا تشلي يعني شيست انسان سكاكا قرتيا چلی انجی شیست انسان سکاکا کرتی از باورم شیست روز انجی صد روز دسته خود کرتنا دوباره جی بلا بویا او 100 سال 150 سال جی بحثا پاریس کمونیت کنه سور کمونیتی مزنتر بو سور يعني شو شري سور شش محتوام كر
يعني چ باريس كومون او لينين و ستالين دبيجين يا شورش همو بحثا باريس كومونيت كان ما راح كده بشي تشكيل نادي دي هم فرقن هم ضرب ليس مجال ناو يعني مجال يعني متخسكو اقرم نتبربريك نوجان ابابكن دفيم ميزابكن كو قالوا ملتين دين شكرنا نقو بارتيين دين ايديولوجيين دين سوسياليزمين دين كومونيزمين دين شكرنا دفيم ميزاكن كو ملتين دين شكرنا هم التي ايجو مودرنا ونوجانا وخدي حق وعدالة اوروبا وامريكا باش قاجينينا دفيم وانا ميزابكن قالوا شكرا ما بحث كالرونسانس و enlightenment ايضا كرديا ميزان وبحث امريكا جكر او بازار تشاوا يعني تاكا كسين آزاد و بازاري آزاد تشاوا بهفر قريتا هي دفين واتشتا ميزا بكن دورا وقرم ان تبا خواه وبرس بكن كو قالوا او ساكر ندفين تشبكن بري ما خوا قهاند باشروجي اميرو نكار لأو إنسان خوا قهاند أو ملت خوا قهاند لا أمي تشاوا بكن ريك هي دفين بكوانا بكن باشقري لينا براستي جوزه ريك هي دسبيكا قوتني خدا قوت قاوا ملتك مزن يعني دجمنك مزن خو قهاد كردستاني دري هي يعني دفيت بار بكي كوش بكي هري يعني خو بحويني يعني خو دجمني خو مزن تربكي امني كارن كوش بكن حرن دري كردستاني ببويا يعني اسيميلات بنيا جي كابيتاليزم تشتين دن كابيتاليزم نسشكي خرابجي ليه ام بيج كابيتاليزم بريا كابيتاليزم رياك معي باش قرينينا اوجي خونو جنبكن وجد جمني خو مزطر بكن براستي اوجي شانسك قالك مزنا شما شانسك قالك مزنا جبركو سي تجمني ما هي سي دولة تجمنا جمرة او سي دولة ناخد ينا تبك نوجنا ميجي وقلصة او تقزع كسين ميجي وقلصة هم فارس عرب وترك دولة آفا كرنا ملت آفانا كرنا دولة آفا كرنا ملت آفانا كرنا لكورد كارن جي سودي بقرن شاوا بي جي سودي بقرن ابي بيزينن دجمني و جبي حاليدا قلصة هكذا كاربن جي خوجي خرطر بكن ابي هندر فات جوارا بابي و از باورم واز بي اف لمجي كرد خودي وي هزينا او هيز دنابا كردا دحيا كرد هجر بعقل منديك باش بمشن بمتود ينجري بازين باش بمشن ابي نتواخوا قلق نوجان بكن تبروبلم تبرسكريك نافدانينا تاني هنتش كيما دنابا كردادا او تاكاكس او كسيكو باقلي خوا تمشي هي افانا بويا مخابن هكذا مقاربين بينا افا بكن براستي يعني صد انسان بصر بكردستان صد انسان كو كاري باقلي خوا بمشي بصر بوازاد بونا كردستاني هزي بيجم چما جانا ملتا جانا يكس ملتا خلاصتكي يكس هذه دي ميناك بكتم يك نيوتونا زانستي انجليزا هدي جي ام بيجن نابليون يعني شغلي نابليون هيك جدا لي ازي سر نيوتن بفكرم انتش تابيج نيوتن وسا كركو تيسيرا وينا 300 سال دوام كر 300 سال سر نتوا انجليزان دا بريا نيوتن او كشتي هيا يعني انجليز همو بحرا خستن دستيخو دي بيجي تشاوا بريا نيوتن كالكولوس افاكر بي كالكولوس
تنكاري حسابا بكي جبركو حسابان يعني حساب كرني قالك باش تزاني بون ايدي بزاني بون كو كشتي كيجا وقتي دا لكوي داريا بريا بوصولا حساب دكرن زاني بون كو اف كشتي 300 كيلومتر جي ام بيجن جلون دولي دورا يعني جهوي يعني بوزيشني وي الفرا جبونا حساب كرنا فيتشتي حفجي نفتوني قاوا في حسابي باش كرن اوقا كشتي تشي كرنكو تفاهيا بحرين جهاني خصن دستيخوا تاني انسانك وساكر او جي نفتون هاگر ايرو انجليزا هيا بخيرا نفتونية ايدي جان بيج نابوليون او بارود توب انزانن يعني پیشی لی چینی ایجاد کرن لی چین ری ندیتن کو بریا خوش وینا بکن چک لی گاوا بارود گها اوروپیان میزان به باروتی کارن توپا چکن لی حتی سردما ناپوليوني توبين مزن چه دکرن يعني توبو ساچه مزن چه دکرن يعني هم بیجن 100 متر دوری خو نکار بیه بخی ancak دیوی 500 متر دوری خو به لی ناپوليون او ساکر کو به جوره توپاچ آواکر و هر جوره بریک دناوا شرک جدا ده وانا دامشاندن يعني بو شرك بلانك شركر بو ويش شري توبين نو آباد كر هر ميزين توبين جورين توبان ين نابليون بقرن نو بينن بلكي بينجي حب جورين توبي هنا اي نابليون اب تناصري خو شكر وبفي عقل مشاندني قالك شراندا سرقت مجال أبوكو إنسانك كو ميجيوي آزاد دفكري كاري كردستاني أبابك براسي نزورش هزي بيجم چما نحل أمريكا قالك زانستين بايا بلند هنا گران بها هنا اگر یک جوان دناوا کردستان هبانا کردستان آزاد یک کس هبانا دناوا کردستان دا کردستان آزاد يعني از دخوازم بیجم کو چقا اوتش چقا مهمه کو يعني تاکه کسبون چقا مهمه کو او داویده کاری کردستانی آزاد بکی او ميجين مزن جواكين كون دعوا نبي جواكين آزاد دعوات بي يعني بازارين بازرگانيين آزاد دعوات بي نتبين آزاد دعوات بي هگر كارمشين و تفگراندنان و آزاد نبي ونكارن پیش دهر او کسی کو هر پیش داد چی دناوا او جواکا کو آزاد دا مزند بی ریک دینینا براستی بنیرن گاوا جواکی آزاد يعني بازاري آزاد چی بو لأوروپی دا تاکه کسین آزاد درکد انسانین گرانبها درکد چما لکردستانی در ناکبی چما روشلاتا ناوین در ناکبی جبرکو بازار نازاده جواک نازاده از باورم من تکلیه نابرات تاکه کس نتپروری و بازار اشکره کر داوید ازی هن گوتنین اکادمیک جبیشم کو بزاربن تکلیه نابرا وان سی تکهن نابقى رتوريكا براستيجي زانستيا نا رتوريكا بلي ما افنيف ساعت از رتوريك تكم لي براستي زانستيا ازي بيجم تاكاكس بازار ايكونومي هاوجين او كسين كو آزاده
هەگەر ئەو کەس ئازاد نەبێ ئەکۆنۆمی ئەس چاوە بێژم ئەکۆنۆمی وەکی هولاسا گەراندنا پەرەیە یان divê پەرە بگەرێ دنابەرە ئینساناندا هەگەر پەرە گاوا دگەرێ نابەرە ئینساندا ئەو ئینسان ئازاد نەبێ ئەکۆنۆمی دختمێ ئەکۆنۆمی خۆنکاری بمەشێنی ئەم ئەکۆنۆمی حوجەی ئەنتیتیین ڕاندمە ینی ڕاستەبەر یانجی ڕاستەبەر تام چێ نابێت ڕاندم یان ڕاستگەلە ئەکۆنۆمی هەگەر خودیێ تاکە کەسێن ڕاندم نەبێ ئەکۆنۆمی ئاوا نابێ تێکیلیاوی ئەوە تێکیلیا تاکە کەس و نەتەوەپەروەری بەرێم گوت هەگەر تاکە کەس ئازاد نەبێ ئەو گرسەیە کەسان ئینسانان یان یێ پارتیەکیە یان یێ عەشیرەکیە یان جێ تشتێک دنە و ناودا نەتەوەپەروەری نینە divê mêjiyê netewperweriyê bi temamiyet take kesan de ava bê ku ev karibê xwe bigihîne paşê rewjê başqereyek nîne ez bawerim ew gotinên dawî tiştên hinkî birêyek zanîstî eşkere dike belê gotinên min ew qasin ew niqaşên avakar ya yekeme تاکە کەس نەتەوەپەروەری و بازار ئێ دویەمین ئەس ئامادە دکەم ئەس هێژ دخواییم ئەس هێ ئەو لە نەبوومە کو ئەس کار بم سەروینا باخم ئەس دخوازم وێنا ئەو ئێ دویەمین گەلێکی فلۆزۆفیک بێ ئەس ێ بەسا ئاریستۆ تشتین دین و چاوا دەولەت ئاوات بێ دەولەت چاوا سەر کیژان هیمان دوێ ئاوا بێ ئەس ێ سەروانە باخم هێز دخوازم هەر تشتێ باش بدم ڕووناندن کو داویدا هەر کەس جێ سوودێ بگرێ بەلێ گوتنی من ئەو قاسم ئەس تێم چاوی هەر کەسی بژی کوردە کوردستان